Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri iki cyumweru. Ndi kumwe na Trésor Ndayisenga Pierre Chanel aka Pezeshkian. Pezeshkian izina riracyariho. Ntabwo igipeza cyangwa izina riracyariho. None se ko ejo kwa gatandatu ninjye numvaga nta Pezeshkian. Kuko numvaga napezanya n'ibintu ndi gupezanya nabyo. Ubu ngubu ntabwo turi gupezanya cyane, naremeye ariko nyine kaba kakirimo gake gake. Njyewe ejo numvaga aribwo natangira gupezanya nabyo. Nizere ko ari amahoro. Meze neza rwose. Ubu ngubu ndacyapeza, haracyarimo akabaraga gake gake. Yego. So dufite ibintu biri mu burasirazuba bwo hagati tujya kuganiraho. Mu burasirazuba bwo hagati Perezida Donald Trump birasa nkaho ibihugu byo mu kigo biri kumutera umugongo. Yego. Ariko nawe agashaka kwitabaza ibihugu bya OTAN akabyereka ko bakwiye gufatanya kurwanya intambara yo muri Ukraine yo muri Iran. Yego. Kandi niyo muri Ukraine igihari. Iyo muri Ukraine yo iri gufata turna mbi cyane. Yego. Mbi cyane rwose. Nubwo bwose abantu baba bazi ko Ukraine iri kwihagararaho, ariko bigezaho yatangiye kubwira abanyaburayi ati ndi mutantabara hakiri kare ngo mu bwirinzi bw'ikirere ibintu biraba bibi. Yego. Ndetse yemwe OTAN yatangiye kwikanga ko Putin yaba ari gupanga igitero gishobora kuzakubita umwe mu banyamuryango ba OTAN kugira ngo arebe niba iyo coalition babeshya ko ihari koko ihari cyangwa ari ukubeshya. Kuko twabonye Putin avogera ikirere cya OTAN rimwe kabiri kangahe twarabibonye. Yego. Reka duhere kuri mu burasirazuba bwo hagati. Ni iki mu burasirazuba bwo hagati gihari ku buryo abantu bakwiye kukimenya aka kanya? Igihari ni uko hari amasezerano twabwiye ko hari ibiganiro biri hagati ya Oman ndetse na Iran byo kugabana uburyo bakontororamo, bafashanya gukontorora umuhora wa Hormuz. Hari inzira yakunda gukoreshwa cyane guturuka muri konflikt y'intambara yegereye, ni inzira yegereye Iran, ari nayo inyura ituruka ku kirwa cya Karg. Umugabo witwa Trump ahonda akagutoki ku kandi ngo arayishaka. Ariko iyo nzira niyo yaberagamo isanganya ryose twumvaga amato ari commercial yabaga yarashwe na Iran kubera ko yabeshywe na Leta Zunze za Amerika ko bari buyarinde n'ibindi. Kugeza aka kanya ubu hari inzira ebyiri. Noneho hari inzira Oman nayo yatangiye gukoresha yegereye Oman. Ubu ngubu rero abantu bamenya yuko n'ubundi Donald Trump nyuma yaho ahagarikiye ibitera avuga ko agahenge wenda bareba niba hari ikintu cyahindukamo, wenda amasezerano akaba yasinywa. Urabizi neza ko abanya-Iran bahise bamutera utwatsi baravuga bati reka nta biganiro dufitanye. Nubwo bwose yari yabeshye ko bagombaga gufata kuwa mbere w'iki cyumweru twasoje mu cyumweru gishize. Kuwa mbere nibwo hagombaga kuba inama ngo y'ibiganiro yagombaga guhuza intumwa, bigatuma wenda harebwa niba hari umwanzuro bafata wo gusinya ku masezerano. Ibintu byari byababaje Israel. Kuri ubu ngubu rero igihari ni uko n'ubundi Trump arasa naho adashaka kurekura igisa naho ari imbaraga ze, cyangwa se kuvuga ngo nawe yajya mu batanga uruhushya bakwemerera cyangwa bagahakanira ubwato kunyura muri Hormuz. Ari nabyo byabaye ku bwato bw'abanyamerika bwari bwa kompanyi yitwa ADNOC ku itariki ya 8. hari ubu ngubu turi kuri 9. Ubu ngubu ku munsi wo kuwa ubwo harya ku 8 hari ryari, reka nze mbanze ndebe. Yego. Ariko ku munsi w'ejo ku itariki ya 8 nibwo ubu bwato bwakubiswe na misile y'abanya-Iran. Ni ikimenyetso simusiga kiba ibingibi ni NBC News yabivuze ko ubu bwato bwarashwe nk'ikimenyetso cyo kugira ngo Iran yerekane ko nubwo bwose twaba turi kuganira, kandi ibiganira byo nta nibihari urumva,
ariko niba twaba turi kuganira ntabwo bisobanuye ko umuhora wa Hormuz ufunguye abantu bazajya banyuramo ko biboneye tutabemereye. Ubwato bunyuramo n'ubwato twemeranyije na Oman ko ubwo bwato buhanyura. Ubu rero kurasa ubwato nk'ubu ngubu ukoresheje misile ni ikimenyetso cya Gardien de la Révolution ko banabyigambye cyane, babinyujije mu kinyamakuru cyabo cyitwa Sepa News, cyangwa se sinzi niba basoma Sefan cyangwa se Sepan. Baravuga ko ubwo bwato nubwo abayemirati ntabwo ari ubw'abanyamerika, ariko bari bahawe uruhushya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo muri Qatar baravuga bati rwose nubwo bari bavuze yuko ngo barinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dukoze ibingibi nk'ikimenyetso cyo kuha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasopo ko ubwato buzanyura ahangaha bwitwaje ko ngo bwahawe uruhushya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako ni agasuzuguro. Ahangaha aya mazi tuyafata nka suverenite yacu, ni teritwari yacu. Tugomba gufata imyanzuro y'ibihabera, ni bande banyuramo, naho ibi byo kuvuga ngo ni amazi mpuzamahanga nk'uko Marco Rubio akunda kubivuga, ntabwo rwose bo babikozwa. Ibyo ngibyo rero byatumye ubu ngubu ubwo bwato bwagurumanye, ariko si bwose. Emirati Arabi bavuze yuko bababajwe cyane n'iki gitero, ariko nta muntu n'umwe wigeze ahatakariza ubuzima. Ariko baravuga ko hari amato yandi agera kuri 16 n'ubundi yageragejwe kuraswaho na Irani guturuka mu kwezi kwa kabiri, ubwo mu ntambara, kuva intambara yatangira. Amato ava mu buriya bwami bw'abayemirati, ni ukuvuga ngo izi Emirati Arabi niyo bavuze ngo za Emira, buriya na ntuza na Qatar ni Emira, ntabwo bapresije niba ari Emirati Arabi Uni, ko Qatar yo ni Emira ariko yiyomoye, urumva. Ariko ubwo bwato bujya muri biriya bihugu ugera kuri 16 bumaze kuraswa na Irani, bakavuga ko rero iyi ari gasopo. Ibindi rero bigaragara muri uku kwezi guturuka ku itariki ya 6 nako ku itariki ya 3, ubwo ni hari kuwa mbere w'icyumweru gishize, nibwo twabonye n'ubundi ko amato yari yabeshywe n'ubundi. Nicyo gihe Trump yatangazaga ko bagiye kuganira ko umuhora wakongera ugafungurwa. Hari amato yabigendeyemo amenshi yabaga yashutswe ko umuhora ufunguye, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabemerera. Ariko rero ntabwo ariko byagenze, yaba kuwa mbere no kuwa kabiri, ubwo ku itariki ya 3 n'iya 4 amato atwara amakargo n'andi agiye atandukanye akora ubucuruzi, ibi byose byahuye n'ibibazo. Aka kanya turi kuvuga ko icyo kimenyetso cyo kwerekana ko Hormuz abanyamerika bayibagirwa, icyo nicyo dufite aka kanya. Byatumye Donald Trump yotwaye igitutu na Marco Rubio, yemwe n'abayobozi bo muri OTAN ndetse n'Ubufaransa bwa Macron. Baravuga bati kuri iyi nshuro biragaragara ko rwose Iran iri kwiyenza cyane, ndetse yemwe nutubwira neza wenda hari dushobora kwiga ku buryo twagufasha. Ibintu nanone yari yarashishikarije OTAN muri bukasome yabereye i Ankara, n'ubundi yashinjaga OTAN ko yatereranye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse abashyiraho na menace ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagabanya budget zikanagabanya n'ingabo zabo ziba muri OTAN. Ariko ibyo ni ibintu analyse z'ubu ngubu zerekana ko n'ubundi keretse niba watabibona ku ruhande rwe, ariko izo menace zabo ndetse n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaye muri iyi ntambara ya Iran byakururiye abantu kwishyira hamwe birenze ibisanzwe. Nk'ubwo hari amasezerano ahuriza hamwe Turkiya, ahuriza hamwe Arabia Saudite n'ikindi gihugu ni Bahrain, n'ikindi gihugu nibuka neza, yo kwishyira hamwe bumvikana yuko uzaterwa muri bo, ubwo wamuteye azishyurwa n'ibyo bihugu. Nabo bafite akawotani kabo nyine, umuryango wo gutabarana. Ibyo ni ibihugu n'ubundi biri muri kiriya kigobe, urebye uretse Turkiya hirya gato, ariko nayo ni nk'aho iri hafi aho, urumva. Ibyo rero birerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakanguye abantu.
ubu ngubu hari kwishyira hamwe kwa Arabia Saudite n'ubundi nubwo iri muri iyo coalition nakubwira imwe na Turkiya, ariko Arabia Saudite, Kuwait na Qatar nabyo biratekereza uburyo byakwikura ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika bagakora amasezerano na Iran yo kutabarasaho, kubera yuko batangiye no kwimana ikirere cyabo ngo Leta Zunze za Amerika zigikoreshe mu guhagurukirizaho indege zijya kurasa muri Iran. Bati twebwe nta kintu kizongera kuva aha ngaha kijye gutera Iran. Ibyo rero birerekana ko Leta Zunze za Amerika nizititonda abantu bari bukomeze kuzivaho mu buryo bwa nyabwo, kuko n'abanyaburayi kuva izo menase z'abanyamerika zatangira nibwo abanyaburayi ibihugu byose byatangiye kumultiplier cyangwa se kongera ingengo y'imari bashyira mu kurema ibirwanisho. Ni kigaragara neza ko ubu bwirinzi Leta Zunze za Amerika zikangisha by the way bwanatangiye kugabanyuka, kuko baravuga ko yaba umubare w'amatomahawk. Urashaka nawe ko Amerika iguhiga? Kubera iki? Iguhiga abantu bavuga iryo jambo se. Ubwirinzi bwabo se yego nabonye ngo bari gushyiraho menase, ariko se ko ngeze ko mba gusoma amakuru, ndi umunyamakuru reka urumva ni umunyamakuru yego, none se ndakuraho ko barimo barabahiga. Kayini ntabwo muzi ko ari umwe mu bagabo mu bakuru b'ingabo za Leta Zunze za Amerika, ni umwe mu bantu ndetse n'umuyobozi wa CENTCOM, urumva babwiye Amiral Brad Cooper babwiye Leta Zunze za Amerika ko bakwiye kongera gukora repris strategique, kubera ko repris strategique kubera ko ububiko bw'intwaro zabo buri gukendera cyane. Ibyo rero iyo bitanzwemo raporo n'ubishinzwe, ubwo ikibazo cyaba ese CNN yabikuye, CNN yabivuze, ubwo ngewe wajya kubinziza gute kandi CNN yabiduhaye nk'amakuru tugomba kureba? Babikuziza da yego. Baravuga yuko yaba tomahawk zabo zagabanyuzemo 1/3, urumva bavuga yuko n'ubwirinzi bwabo bwa Patriote hasigaye bugera kuri 30% hari, urumva kandi burahenda. Ubwirinzi bumwe narababwiye ko bugura hejuru ya miliyari y'amadolari, urumva wajya no mu bundi bwirinzi bwa THAAD n'abandi bugiye butandukanye basanzwe baproduiza, ugasanga rwose ni ikibazo gikomeye cyane. So ahangaha rero icyo umuntu yamenya nuko Leta Zunze za Amerika zavuze yuko zishaka kwigendera gake muri iyi ntambara, ariko Donald Trump ntabwo ari iyo mvugo akoresha. Arabatereka ngerageze kureba ko twagera ku masezerano y'amahoro, turebe niba twakugira ibyo twumvikana kuri nucleaire yabo, ariko ntabwo avugamo ibigendanye na programme balistique y'abanya-Iran. Ibyo rero nibyo kugeza aka kanya bibabaza igihugu cya Israel, kikavuga yuko Leta Zunze za Amerika niziva muri iyi ntambara, igihugu cya Israel cyo kiratangira kwirasira. Ntabwo turabona niba igihugu cya Israel kiri buze kurasa, nta nubwo turabona niba ubwo bwato bw'abakatari bwarashwe, bwo muri Emirati bw'abaemirati bwarashwe. Retaliation y'abanyamerika, kwihimura kw'abanyamerika ntabyo turabona. Ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko CENTCOM iri kugenda gake, kuko ubundi Iran irashe ubwato mu muhora. Turabizi byabaye mu minsi 30 ishize, ubwo barasaga ubwato butatu n'ubundi hari harimo bw'abanyakatari n'ubundi bwari bugiye muri Kuwait cyangwa Saudi Arabia, urumva bahise barasa ahantu 86 muri Iran. Iran nayo itirasa mu bice bafitemo ibirindiro, bari bibanze kuri Bahrain icyo gihe, bibanda no kuri Kuwait no muri Qatar. Ibyo rero bikwereka ko uwo mujinya w'icyo gihe wakabaye ugaruka ubu ngubu nyuma yaho, ariko ntibyabaye. Ntago byabaye. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Leta Zunze za Amerika ziri kwigendera gakeya, ariko si uko bari gutinya, ahubwo ni ya repris strategique ndi kuvuga. Bakaba bari gutekereza yuko hari koko Donald Trump urabizi ko avugisha kuri rimwe na rimwe, avuga nk'ibintu watekereza ko ari ubusazi ugasanga yabikoze.
baratekereza ko ashobora kuba ari gupanga igitero wa mugani gikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu ari kugenza ibintu gakeya. Ariko nanone abangamiwe n'ikindi kibazo gikomeye cy'uko ubu ngubu niba ubwirinzi bwe cyangwa se navuga intwaro muri rusange ziri kugenda gake, ntabwo yakwishora muri iyi ntambara mu gihe nanone ari kubona ingaruka zayo zishobora, kuko yahawe warning, yaba Marco Rubio yarabimubwiye, kongeraho aba Amiral Cooper ndetse na Kane, General Kane, urumva aba advisors be bose bavuze bati nukomeza iyi ntambara tuzisanga mu ngaruka zizatuma udashobora no gusobanurira Congress noneho inyungu mwari mwitezemo zavuye. Nabe n'ubu ngubu ashobora kubereka ati twatakaje ibi, ariko nange reka mbereke za miliyari wenda twinjije mu gitoro cya peteroli cyo muri Venezuela no mu bundi bucuruzi batatubwira, kuko bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya zungukira muri stock market ni ukuvuga ngo amakompanyi yabo ukuntu bari gukora. Hari ibindi bintu bitabarika cyane mu mafaranga afatika, baba bafite amasoko mpuzamahanga agendanye. Ariko icyitwa gaze cyo iyo bateye akavuyo hariya bahita bagurisha gaze cyane mu Burayi, ko basanzwe bafite isoko ryatangiye bagitangiza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibyo rero bikajyana nanone n'amakuru ubutasi bwabo bufite yuko Uburusiya buri guteganya kuba bwarasa kimwe mu bihugu byo muri OTAN kugira ngo basuzume neza ko OTAN koko igifite imbaraga cyangwa se umuryango ugifite legitimite no kuba watinywa n'icyo gihagararo cyawo. Uburyo bivuga cya mbere, impamvu Uburusiya bushobora kubigerageza nuko babizi neza ko ibihugu byose byagiye bitanga umusanzu mu ntambara ya Ukraine, bakavuga bati nabo ububiko bw'intwaro zabo bushobora kuba bwaragabanyutse. Ikindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba ari bo babakingaga cyane kurusha abandi, bakaba bananiwe no kurwana intambara ya Iran, ni ukuvuga ngo duteye aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zitaba duteye twebwe Abarusiya, turamutse duteye muri OTAN. Mu gihe urabizi ko Donald Trump yavugaga ko OTAN yamutereranye, avuga ati iki gihe cyaba ari cyo cyiza cyo kurasa kuri OTAN, kuko amahirwe y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba bakinga ni make. Urumva Abafaransa, ngira ngo urabizi ko ubu ngubu ingoma ya Macron nayo iri kugera mu marembera, asigaje igihe gitoya, ni umuntu utarebwa n'abantu, udafite ibyo twita majorite mu nteko ishinga amategeko. Icyo cyemezo cyo kujya kwinjira mu ntambara n'Uburusiya ntabwo inteko byizewe ko yakimwemerera, urumva, kubera ko n'ubundi baravuga ati iyo ni intambara yatangijwe ku nyungu z'Abanyaburayi, cyane cyane Abongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafaransa turi kujya kuyisodekamo gute? Kuko Boris Johnson ndetse n'uwari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Sleepy Joe, nkunda kumwibuka iyo mvuze ko yakundaga gusinzira. Hari undi mupapa tujya dukorana ibiganiro nkabona nawe urumva. Sleepy Joe na Boris Johnson ni bamwe mu bantu batsungiye ibi bintu bitangira. So Abanyaburayi abenshi guverinoma zabo ntabwo zapuruva ko abaturage ntabwo bapuruva ko guverinoma zabo zakwijandika muri ibi bintu. So ahangaha rero icyo dusigarana ni uko kwiyomora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kugaragara mu bihugu byo mu muhora, ndetse tukabona n'Abanyaburayi bari guhatirwa kuza muri iyi ntambara, ariko nabo bafite ibindi bintu biba preoccupa bitoroshye, urumva. Ubundi tugasigarana noneho n'ikindi kintu bategereje ko bareba niba cyagaragaza intege nkeya za Iran. Ubu ngubu urabizi ko guturuka ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri ibitero byahitanye uyu musaza Ali Khamenei, urumva. Ibi bitero bivuga ko ari nabyo byamugaje, byababaje cyane
Mujtaba Khamenei. Ubu hari ibihuha bivuga ko Mujtaba Khamenei yaba yarapfuye yego cyangwa se akaba yenda gupfa. yego nahoze mbibona ku Ibintu manywa n'ibide. yego Mujtaba Khamenei, ubutasi iyo Mossad na CIA bivuze ibintu kandi ntabwo bari kubura kubivuga icyo gihe n'ubundi yarasanwaga na se, ariko babanje kubivuga ko yapfuye, ariko nyuma baza kuvuga ko ntabwo babivuze ahubwo havugurujwe. barabivuze biravuguruzwa. yego bo barabivuze nka CIA na Mossad biravuguruzwa. yego birangira gutyo nk'uko byavuzwe ko Mahmoud Ahmadinejad nk'uko byavuzwe ko Netanyahu nawe byari byavuzwe. yego ariko ikintu gihari ni uko Khamenei ntabwo ubuzima bwe bwizewe, ndetse n'ababinyomoza urumva ntabwo batanga ibimenyetso bigaragaza neza ko ahari, kuko kugeza aka kanya kuva icyo gihe mu kwezi kwa kabiri kominikasiyo ze zose ziba par écrit, ntabwo mu buryo bw'inyandiko, nta jwi rye ntaki, kandi inyandiko uretse sinyatire gusa nta wakwemeza yuko itanditswe n'undi muntu. inyandiko nta kindi, nta confirmation n'imwe ivuga yuko yaba yarapfuye, ariko ibitangazamakuru bitandukanye biravuga yuko yaba ari muri koma cyangwa se ari muri critical situation. Iyo tuvuze critical situation ni umuntu nyine uri hagati y'urupfu n'ubuzima, hagati y'urupfu n'ubuzima urumva. Ibyo bintu rero byaje nyuma y'aho nanone Ayatollah Ali Khamenei yapfuye, ubwo hari ku itariki ya 28 nk'uko nabikubwiye. Bavuga ko ibyo bitero bamwe kubera ko icyubahiro cyinshi ntabwo babivuga, ariko bavuga yuko anongeye kugaragara ashobora kuba nta maguru akigira. Bavugaga yuko igihimba cye cyane cyane ku maguru cyangiritse, nk'uko First Post niyo nabonye ibivugaho cyane urumva, ariko The Times iravuga yuko yaba ari unconscious kuri ubu ngubu urumva, adashobora kumva ibibera iruhande rwe. yego biravugwa yuko yaba ari kuvurwa mu mujyi witwa Com, ariko nanone hakaba hari umuntu uri muri koma kandi aba arinzwe cyane, binatekerezwa ko ashobora no gupfa ntibabivuge urumva, cyane kuba yarapfuye. yego ibyo ubwabyo ntibabivuge kuba yarapfuye. Donald Trump we rero bya binini nakubwiraga ngo ajya avugisha kuri rimwe na rimwe cyangwa se bikaba binamucitse, we yabwiye Fox News, kandi n'ejo bundi aganira na Fox News aravuga ati Irani abayobozi bayo twarabarangije, ati yaba ari Khamenei n'umuhungu we nakwemeza ku rugero rwa 90%, nakwemeza yuko atariho. Yaravuze ngo umuhungu we nakwemeza ko ku rugero rwa 90% ndi mu mwanya wo kwemeza yuko atakiriho. Urumva rero niba Donald Trump yavuga ibyo, kandi urabizi neza ko abanya-Israeli nibo batangaje urupfu rwa Ali Khamenei bwa mbere. Iyo batabitangaza birashoboka ko n'ubu ngubu twari kuba tuzi ko Ali Khamenei ari urwaye, tutaranamubona wenda ashyingurwa cyane. Biranashoboka cyane rwose. Hanyuma rero bakavuga yuko ibyo ni ibihuha bien sûr. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu nibwo rwose abanya-Irani bamwe batangiye no kwerekana utuvideo twa Mujtaba Khamenei, utamenya niba ari utwanyatwo urumva. Ikinyamakuru cyitwa Mehr News gikorera muri nacyo ni pro gouvernemental, ni kimwe mu byatangaje utuvideo tugaragaza ko Ali Khamenei nako Mujtaba Khamenei yaba akiri muzima urumva, ariko nanone ntiwamenya ngo iyo video yafashwe ryari. Yego ntabwo rwose iyo video igeze
igaragaza ese yafatiwe hehe ni ryari, ntabwo wabimenya, ariko aba expert bakavuga yuko ishobora kuba yari yakuwe muri za archive yo kwifashishwa nyine kugira ngo baburizemo ibyo bihuha kugeza aka kanya, ariko ntibikuraho ko ari Mujtaba Khamenei aramutse apfuye yaba ari indi victoire y'abanyamerika, kubera ko ubundi gahunda yabo ya mbere yari decapitation du régime, gukuraho ubutegetsi, ni kuwuca umutwe. Ibyo ngibyo bashinjwaga ko bitabaye kubera ko ari Khamenei yasimbuwe na Mujtaba Khamenei. Ubundi abamora bose bafatwa nka menace kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuri Israeli, byibuze baba bafite ingingo imwe muri za zindi eshatu zatumye batangiza operation Epic Fury, urumva, ku buryo wenda bazajya bavuga bati hasigaye ebyiri zisigaye ni izihe, ni ukuburizamo porogaramu nucléaire ndetse na porogaramu balistique. Izo zo zombi zo Iran yarababwiye ati muzace n'ahandi, ntabwo ibyo bishoboka, turi igihugu kiri souverain, ntabwo mwatubwira ibyo mwiboneye. Kugeza aka kanya rero uyu muhora wa Hormuz rwose urakomeza kutuzonga. Igiciro ubushize nababwiraga yuko cyari cyagabanyutseho 5% bya peteroli cyongeye kuzamuka ku ruhando mpuzamahanga, nubwo tutabibona hano i Kigali, ariko kizakomeza kituzamukane. Sinabonye natwe tujya twivangira, warabibonye ko ejo bundi cyagiye Museveni ajya muri Tanzania, baragiye kwiganirira uburyo ngo igifute cya peteroli izajya icukurwa muri Uganda yazajya igera Tanga, igahita igurishwa ku ruhando mpuzamahanga, ariko ari igifute. Mu Rwanda tukayibona kuriya ari crude oil. Mu Rwanda se crude oil twayimaze iki? Ntacyo. Kandi impamvu nkubwira ngo turivangira ni uko Kenya yari yabyumvikanyeho na Uganda n'uyu mugabo witwa Aliko Dangote, bya bindi byo muri Nigeria. bagombaga kubaka n'ubundi uruganda rwa hano ngo muri Tanga, ngo bapfa gusa ko ngo umushinga ngo bawupanze ngo batabajije ngo Tanzania. Ariko tujye tuvugisha ukuri, ubu abantu ninjeje ku buryo umukire wo muri Nigeria yaza akaganira, reba ibintu kugira ngo ubyumve urwo rugero. None se ariko njyewe na Alexi cyangwa se reba njye na Alexi cyangwa njye na Clement twaza ukadusanga turi gutera mezire hano iwawe, ngo tugiye kuhatera ngo igiti cy'avoka, dufite n'amasuka ngo tugiye kuhacukura ngo tuharime tuhatere igiti cy'avoka. Ibyo bintu uri kumva twabitekereza? Twaricongesheje tugakabya. urumva nibyo ngo baba barakoze ngo Dangote yumvikanye n'abandi bategetsi ngo batera imirwi ngo ahantu ngo hazajya uruganda ngo rwo gutunganya ngo peteroli muri Tanga, ngo batabajije Tanzania. Bibaho. Ahubwo hari utuntu baba batarumvikanyemo neza, statement igasohoka ari icyo bahisemo ko kiba ikirego, ariko byatumye urwo ruganda ruhita rwigira muri Kenya, niho Dangote ngo azarwubaka. Ariko se Kenya se kwidacukura peteroli yo, urumva, kandi niyo Uganda yajya muri Kenya ni ukwipasa muremure. Iyo bari kuyizana muri Tanga hasanzwe hari inzira n'ubundi, ariko reka na Tanga, it is the East African communities. Ariko nyine urumva ibyo bintu byo kutumvikana bya hato na hato, iyo baza kuyitunganyiriza Tanga, ntabwo Tanzania nako Uganda bwari kuzajya ngo bujya kugurisha ngo icyo gifute ngo ku ruhando mpuzamahanga itugarukire duhenzwe. Harimo mismanagement. Iyo bemera uwo mukire Dangote akaruhubakira, noneho akazajya nyine yishyurwamo ntuza ye nk'umuntu uyitunganya, and then igahita itugarukira itagiye kure. Ubu ngubu birega ikintu kiduhenda harimo cyane itugeraho ngo bitwaye igihe kingana iki. Icyo gihe bitwara ngo peteroli ivuye muri Hormuz, mbere na mbere twari kuba dukwepye Hormuz, urumva, ikindi bikatugeraho ku giciro gitoya. N'ubwo rwose Abanyafurika natwe dufite ibibazo mu mitekerereze no
ubutegetsi bw'ahantu henshi muri afurika ndabitekereza nkabibura kabisa. komeza ubitekereze. n'uwo Dangote ndi kukubwira impamvu nk'hano bitamutungura no muri Nigeria iwabo barabimukoze nkanswe, byaranze banze kumuha igifute cy'iwabo ajya kugura iyo muri za Venezuela nawe no muri Brazil. niko bakimeze. urumva ngo warangiza ngo Afurika ngo izatera imbere ngo iziyomora. oya nibwo bikore pe, nibatubwire ko iri gutera imbere. itera imbere kubera ko wowe abategetsi ba Afurika nibo batera imbere kubera ko konte zabo zo zirabyibuha tukabibona. umuntu yitwa Nelson Mandela yarababwiye ngo dukomeze dutere imbere kandi koko turi kubikora. Nelson Mandela tujye tumwihorera. kubera ndagushimiye cyane kuba wampaye umwanya. ubuze icyo muvugaho igihe cyose muzajya mubura ikintu muvuga ku bantu mwita intwari za Afurika, niho nzajya nsoreza ikiganiro. cyane rwose wakoze cyane, ndagushimiye nanjye kuba unyemereye ko dusoreza aho ngaho singira icyo mvuga ntazo kwiteranya n'abantu batabihaye. Nelson Mandela abantu benshi barabizi ko ari intwari ya Afurika, bakomeza babimenye uko nyine. wakoze cyane, aho ngaho niho nshaka kujya nsoreza.